Vendedora Marciana Carvalho e a Mercado Taibesi halo clarificação com a B nebe usa o de fase tahu. Vendedora tahu e mercado TBC Marciana de Jesus Carvalho clarifica que BNB usa a face tahu o de fan lor kuruhusi haris fati ne lalos. Tamba Marciana explica BNB sira usa a face tahu ne laos canaliza husi becano ebe sira sosa husi carreta tanque ne be durante ne famba sira não ne considera be mos no seguro. Marciana clarifica que BNB durante ne sira sosa em si a tanque ne be sira usa a consumo no usa a face tahu ne laos ligação o tanque be haris fati nien tamba tanque haris fati nien o tanque be basira consumo lo loron no face tahu ne keta. Iha minha fati negócio na bane ho media nebe hor kalam fosai ona iha media publika ona bai mahotu kata BNB ami usa ne hori kurfal be haris fati hori fase fale tahu ho tempe nebe mak agora rau ami halo negócio ba mai be idane am senti dane den lalos tamba BNB ami uja haris fatin ihana ba iya doni me be haris fatin ni ketak ami halo ni fatin ketak I BNB ami uja ba para amos bele halo konsumo ai halo lorong ba aminya saudi idaremos ami termasuk uja betang kini hamutu kori hari lorong ami hari konsumo ai halo lorong nia inomos ami uja BNB hori fase tahu hori troca be mas be tempe ne ami la usa tok be para hori fasi mas be ami usa be ne hori khusus los para hori troca de tahu ne be ne quase hanesan ami hare hanesa laos foerli we ami hare de diang be tahu be ne liu 30 to 3 sebelum atau tam 30 menit ne ami tem que trocar na ne be tanki ne ami usa sa oin ami ense be bairuan ami ense fom fale iana bane ami halo haris fati ni kan nia hanesan la kilometro era mais ou menos ni usa meter hanesan 2 metros la 2 metros kayaknya 2 kilo nia bahasa setengah meter ho aminia haris fati na ba tama horsek mau sira ba foto video ne sira foto dunia aminia video hena ba be clarificação ne be mak ami hare na notícia sayona kan ami sinti dane la los ami hakar mai huster informação ne pa bela hadia fila fali para ia publique sira ne be mak hare ona kata buat ne la hansaneru ne instalação bene ihana ba la ia mas be bene ami sosa ia be tanque sira na ba tama mercado TBC ne be la ia quase ihana ba ne be la ia hotu então ami sosa ia be tanque asa tanque ne loron rua hotu ami bolfal be tanque me ami fasi mos fali ami ense fali be fom sosa ne red mak sira ense ami nem be mos ne hotu sira bela usa fali ba ense fali haris fat ba quase ihana ba ne kan be mos arasca la ia hotu mercado TBC ne hotu ne usa hotu be tanque den be mak e malori careta hod laudet ne sim. Antes de moço vendedor Ramos de Deus Carvalho promete se a dia condição fati negócio batahu no tempe ne bele garante zene ba consumidor sira. Observação de gemen antes de moça tudo katak e a negociante balun fan produto sira nesan tahu tempe no modo sira basic haris fati no mos basic ia lixeira nebe considera la higiênico. Equipa cobertura Gemen.